Ну, трясіть, як у листопаді. Отже, ще раз. Володимире, ідіть і станьте, і йдіть нормально. Ось так, це воно. Ідіть воювати в Україну, як забажаєте. Ми будемо раді. Ну, саме це я постійно кажу, що коли є інша думка це не працює. Чи не так? Це працює. Інша думка не поважається. Інша думка, у вас все записано належним чином. Гаразд. Тобто студенти пішли після того, як я сказав. Якщо хочете йти воювати, то йдіть, беріть автомати і ідіть там вбивати одне одного жахами. Я це абсолютно принципово відкидаю. Зверніть увагу, і це буде останнє речення, потім перейду до другого питання. Як реагують на іншу думку? Висловлюєте іншу думку, не маєте аргументів, тоді йдете. Що це таке? У мене інша думка, то що мені в нього стріляти, так? У мене інша думка. Та, ради Бога, я ж їх слухав. Висловлюйте свою думку, я буду слухати вашу думку. Ми се замілували самі до себе в Європі. А маємо pocit, що ми наймудріші, найлепші. У Словаччині новий політичний скандал. Прем'єр Роберт Фіцо приїхав до старшокласників у Попраді, але замість звичайної лекції про державу і майбутнє учні почули про втому від України, небезпечні ініціативи ЄС і пропозицію їхати воювати учні зустріли прем'єра мовчазним, але дуже промовистим протестом. Десятки школярів прийшли у чорному. Так вони хотіли показати свою незгоду з антиукраїнською риторикою уряду і політикою, яка, на їхню думку, віддаляє країну від демократичних цінностей. Фіцо одразу почав із нападок. Мовляв, Європейський Союз планує викинути 140 мільярдів на продовження війни, а російська економіка не така слабка, як їм здається. Після цих слів у залі здійнявся гул. Частина школярів відкрито заперечила прем'єру. Фіцо перейшов у наступ, різко і принизливо. Так, коли ви такі герої в цих чорних футболках, ідіть воювати в Україну, будь ласка. Ми будемо раді, заявив він просто неповнолітнім. Ці слова стали точкою неповернення. Десятки учнів почали дзвонити ключами. Символ протестів часів падіння комунізму. Це був їхній спосіб сказати: «Ми чуємо вас, але ми з цим не згодні». Близько 30 старшокласників вийшли із зали просто під час виступу прем'єра. Одна зі школярок тримала в руках український прапор. Уряд намагався пояснити інцидент, але суспільна реакція була миттєвою. Батьки, педагоги, журналісти, сотні публікацій у соцмережах. А директорка школи опублікувала відкритий лист, де прямо сказала: «Запросив Фіцо не заклад, а уряд», і що учні мали повне право на ввічливий і культурний протест. Ну, тоді зробіть це, як у листопаді. У вас все записано належним чином. Гаразд. Але якщо ви такі герої в цих чорних футболках, і ви так страшенно за війну, то ідіть, зачекайте, у вас буде чим зайнятися, тримайтеся, не хвилюйся, я не сумуватиму за тобою. Ну, трясіть, як у листопаді. Отже, ще раз. Володимире, ідіть і станьте, і йдіть нормально. Ось так, це воно. Ідіть воювати в Україну, як забажаєте. Ми будемо раді. Ну, саме це я постійно кажу, що коли є інша думка це не працює. Чи не так? Це працює. Інша думка не поважається. Інша думка, у вас все записано належним чином. Гаразд. Тобто студенти пішли після того, як я сказав. Якщо хочете йти воювати, то йдіть, беріть автомати і ідіть там вбивати одне одного жахами. Я це абсолютно принципово відкидаю. Зверніть увагу, і це буде останнє речення, потім перейду до другого питання. Як реагують на іншу думку? Висловлюєте іншу думку, не маєте аргументів, тоді йдете. Що це таке? У мене інша думка, то що мені в нього стріляти, так? У мене інша думка. Та, ради Бога, я ж їх слухав. Висловлюйте свою думку, я буду слухати вашу думку. No, strngajte, jak v novembri. Máte to všetko nahraté poriadne? Dobre. Však keď ste takí hrdinová v tých čiernych tričkách a tak strašne ste za tú vojnu, tak chodte. Chodte, počkajte, budete mať sobou, vydržte. Nebojte sa, ja vám neújdem. No, strngajte, jak v novembri. Takže ešte raz. Mladý muž, chodte a postavte sa a chodte normálne. Tak, to je ono. Chodte bojovať na Ukrajinu, nech sa páči. Budeme radi. No. Toto je presne to, o čom ja stále hovorím, že keď je iný názor, čo to, nefunguje to? Funguje to. Iný názor je nerešpektovaný. Iný názor. Máte to všetko nahraté poriadne? Dobre. Čiže študenti odišli po tom, čo som povedal,
že keď chcete ísť bojovať, tak choďte, zoberte si samopaly a choďte sa tam zabíjať s Rusmi. Ja to absolútne principiálne odmietam. Všimnite si, a to bude posledná veta, ešte k tej druhej otázke potom pôjdem, že ako sa reaguje na iný názor. Poviete iný názor, nemáte argumenty, tak odídete. To čo je? Mám iný názor, tak do neho strelím, ne? Mám iný názor, tak preboha, ja som ich počúval, hovorte si svoj názor, ja budem počúvať váš názor. Robíte nejaké prímerie. Na chvíľku zastavte tie vojny, zastavte to vzájomné zabíjanie. Toto nechce ani Zelenský a toto nechce ani Putin. Čiže vinu kladiem obidvom rovnako, lebo som so Zelenským rovnako hovoril. Všade, kde chodíme, rozprávame, že toto je zabíjanie Slovanov a najväčším nešťastníkom z tejto vojny bude Ukrajina. Ukrajina bola použitá ako nástroj, mysliaci, že Rusko bude položené na kolená v tejto vojne, ale to tak nie je. A znovu vám opakujem, prosím, ak máte iné názory, tak si čítajte iné zdroje, ako je denník N a denník SME. Čítajte si, čo sa tam deje, pozerajte sa, v akom stave je naozaj ruská ekonomika, ani zďaleka nie je taká mladý muž, ako si myslíte. A myslím si, že je najväčší problém, že Európska únia ide poskytnúť 140 miliard eur na pokračovanie vojny. Viete, koľko mladých bude pozabíjaných? Však keď ste takí hrdinová v tých čiernych tričkách a tak strašne ste za tú vojnu, tak choďte. Choďte, počkajte, budete mať slovo, vydržte. Nebojte sa, ja vám neujdem. Ja neutekám, ani pred kredom, ani pred nikým iným. Ja som tu, dobre? No, štrngajte, jak v novembri. Takže ešte raz. Mladý muž, choďte a postavte sa a choďte normálne. Tak, to je ono. Choďte bojovať na Ukrajinu, nech sa páči. Budeme radi. No, toto je presne to, o čom ja stále hovorím, že keď je iný názor, čo to, nefunguje to? Funguje to. Iný názor je nerešpektovaný. Iný názor. Máte to všetko nahraté poriadne? Dobre. Čiže študenti odišli po tom, čo som povedal, že keď chcete ísť bojovať, tak choďte. Zoberte si samopaly a choďte sa tam zabíjať s Rusmi. Ja to absolútne principiálne odmietam. Dokončím ešte vašu otázku, ktorú ste postavili. Pán kolega, oni nie sú schopní sa stretnúť. Rozumiete? Oni nie sú schopní, ani Putin so Zelenským, nie sú schopní ani sa len ruky podať. Bohužiaľ, nevedia. A preto si myslím, že rozhodnutie komisie alebo Európskej únie, že ideme teraz dať 140 miliard eur, znamená ďalšie a ďalšie pokračovanie vojny na Ukrajine. Mne to je veľmi ľúto. Mne to je veľmi ľúto, pretože toto je cesta do pekla. Všimnite si, a to bude posledná veta, ešte k tej druhej otázke potom pôjdem, že ako sa reaguje na iný názor. Poviete iný názor, nemáte argumenty, tak odídete. To čo je? Mám iný názor, tak do neho strelím, ne? Mám iný názor, tak preboha, ja som ich počúval, hovorte si svoj názor, ja budem počúvať váš názor. A k tej Venezuele, ku Kolumbii a ďalším veciam. Ja som mal možnosť zatiaľ iba 2-krát telefonicky hovoriť s prezidentom Trumpom, keď som mu blahoželal k zvoleniu, a potom ešte raz sme spolu telefonovali. A my teraz čakáme na potvrdenie, že bude stretnutie kvôli podpisu tej medzivládnej dohody ohľadne jadrového reaktoru v Jaslovských Bohuniciach. Trump priniesol, pán kolega, do politiky prvky, ktoré tu nikdy neboli. A to sú prvky, ja ich nazývam, že biznisové prvky v politike. On je obchodník. On nemá problém povedať, že túto vojnu zastavíme, ale za to chcem dohodu o nerastných surovinách. Túto vojnu zastavím, ale chcem niečo iné. Je to vzácne, že tieto prvky prišli do politiky. Na druhej strane je veľmi nepredvídateľný. My nevieme, čo urobí zajtra, čo urobí pozajtra. Preto my len sledujeme, čo sa deje okolo toho boja s drogovými dealermi v Latinskej Amerike. A možno budete veriť, možno nie. Ja som mal byť minulý týždeň v Brazílii, v Venezuele a mali sme byť v Paname. To bola veľká cesta organizovaná kvôli životnému prostrediu. Ale mnohé krajiny to odriekli práve kvôli bezpečnostnej situácii, že nikto nevie, že
idete na loďke a vás trafí raketa, lebo niekto má pocit, že tam veziete drogy. To je prezident Trump pri všetkej úcte. Ja naozaj rešpektujem každého jedného lídra na svete. Každého jedného, prosím, rešpektujme sa. On je kouboj, viete. Priniesol prvky, ktoré v politike nikdy neboli. Ale na druhej strane buďme vďační za to, že tieto prvky priniesol, pretože ak by pokračovala Bidenová administratíva, bolo by to horšie, horšie a horšie. Je mi ľúto, že nemá väčší vplyv na tú vojnu na Ukrajine. Že nemá. On pochopil, pamätáte si jeho výroky, že keď budem prezident, do 24 hodín bude po vojne. Keby som ja bol prezident, nikdy táto vojna nie je. Trump je už skoro rok prezidentom a vojna stále je. Lebo má úplne iné príčiny a dôvody, ako si možno prečítame v nejakých denníkoch alebo v nejakých médiách. A znovu, prosím vás, ako tu všetci ste, verte mi, že mám veľa roboty. Fakt mám veľa roboty. Chodím, dnes ma čaká ešte Tatra vagónka, potom ide do Podbrezovej, potrebujem s veľkými firmami hovoriť, čo ďalej. Ak budeme reagovať tak, že mám iný názor, tak za 14 kľúčom odídem. Čo to je